što se ono u narodu kaže, nema leba bez dinamita, je li tako? I da li bi primili radnike koji su zainteresovani da rade, da se ovo imanje još više sredi? Ja sam čuo da zainteresovani mogu da dođu da rade kod vas. Mi smo se javili Ministarstvu prosvjete i radnih zajednica i svim sindikalnim organizacijama u našoj okolini, njih ima oko stotinjak, da nam daju pregled ljudi koji, mislim pregled spisak, ljudi koji nisu radili niđe u svojih 40-45 godina. Znači, baš nam trebaju ljudi koji ništa činjeni nisu na 40 do 45-56 godina. Da bismo ih mi angažovali, jer znamo da je to neiskorišteno bogatstvo. Jer onaj u kome se taložila tolika energija tokom 40, 45, 46 godina mora da bukne. Tako da smo mi i baš povodom toga donijeli dinamit, jer i on bukne. Tako da to ima jedno uzajamno korelaciono sredstvo, tako da se i dobrobit i prosperitet i nagradnja ne samo nas, no i svih sindikalaca, sindikalnih građana i ljudi koji nisu ništa činjeni 40, 45 do 46 godina u najjačoj fizičkoj eskalaciji, znači kad mogu da dignu i balvane i kad mogu da skoče, a da i dinamit ne ugrozi, i svakako da ću ja na njih najviše da računam. To je ipak najoptimalniji dio našeg društva, nešto što ima ga, nešto što je izvor svakoga bogatstva za jednu državu, a ne cijeni se. I u vojsku su ljudi u rezervu aktivniji, kako sam čitao prospekte njihove, no ljudi od 16-17 godina koji nisu puške gledali. Jer onaj od 45-6 godina zna i s dinamitom da radi, ako mu ga staviš u ruke, on će ti ga, napravit će, naš narod sve zna. Mi smo stručni, mi smo u Švedsku vidjeli koliko smo stručni, za 2,5 mjeseca koliko smo bili, mnogo smo im pomogli. Mnogo smo im pomogli i podigli im standard, oce im, nije se to htio, no, i vratili su nas. Jer su vidjeli, ako krenemo još naprijed i podižemo, da ćemo rad idu u vlast. Da ćemo morat mi doći na vlast, ipak smo mi onda vraćeni silom prilika. Ufaćeni. Privodimo kraju ovu interesantnu priču. Kako vas je prihvatilo ovo vaše stanovništvo rodne Grudve i jeste li uz pomoći? Pa u početku je bilo malo podozrenja, došli stranci, evo kondoma, onda ispred kapelice kad prolazimo šonjo, međutim to su bila slična puškaranja, znači neke sitniši. U početku smo se malo možda onako svadili, ali sad evo to su prihvatili nas, naročito kad je svinjokolj, mi pridružimo se, pomognemo i prihvaćeni smo dobro. Ja mogu sad evo možda da vam pokažem, mislim prije svega časno da se radi, da nam sutra u grobu da me prihvate časno, kad pođemo sutra svi ćemo u grobu. Da vam pokažem možda kako se kopa jedan dinamit i da pokažem to, znači da demonstriram to, ako nije... Bilo bi zaista divno dok vi to radite. Bizmare. Evo samo lopata je potrebna za kopanje, jer rukicama ne bih skoro za 2 dana završio posaću. Da li ima slobodnog vremena od velikog i silnog rada za nekakve slobodne aktivnosti? Pa malo slobodnih aktivnosti, ja da ti pravo kažem, čeramo ove muve i obade sa stoka. Toliko napane ovih buva, muva, leptira, životinjica svakojake vrste, naša goveda i to. Pa onda idemo i sa onim lancunima čeramo da oslobodimo barem stoku od naprasti i pošasti ovog vijeka. Ima li hobi neki, vi ste strastveni lovac? Pa ima hobi u slobodno vrijeme, zaista ga je dosta, idemo u lov na donje svinje. To su svinje koje nisu šumske svinje, nego domaće. Zašto su domaće? Zato što oni izlaze iz šume i ležaju u naše torine. Pa ih mi tovimo, to je naš lov, tov. Ja predlažem da sad pobjegnemo jer će sad eksplozija za nekoliko, upalio sam fitilj. Ajde. Samo tu, iza ove međe.
Evo sad ćete da vidite. Eto, ovo je nesmotrenost jednog našeg, možda turiste ili nekog vas da se stvari dešavaju. Ako bi moglo ovo da se ne prikazuje. Kako se ovakvi problemi rešavaju? Pa najčešće zovemo služba hitna pomoć. 999, čini mi se da je taj broj, no mi nemamo mobili ovdje. Pa ga zovemo putem, ima gore ovoga, Ruću! Aj zovi hitnu, evo je, Izginuo je ovaj ginuo čovjek. je! Izgleda da je izginuo ovaj čovjek. Neki turist. Da će Bog da je stranac, samo ga malo prigrnemo zemljom. Dešava se. Hvala vi. Hvala vam što ste ispratili ovu našu priču i čini mi se da ovakvih imanja treba biti više u Crnoj Gori. Ajde ovamo, evo je čovjek izginuo. Ajde recite da ga požure. Neka vodu donesu! Da pijemo vode. Jesmo žedni!